Matre Vidya Academy School ningkani sikechok arani katalon. Lason sini pai por ning mati jong achiklo ronga gora ingleng Matre Vidya School ningkani sikechok talon ponlo. Lapen adon to advance Christmas mate pre-Christmas ajay mek sitame dengpon. Bangso ajay mek along alhiaman pen kachetong dun Mr. Rajesh Lekthi Bid Officer Tiltho Chetri Anpata ke ongdongarmu chetong dun pen alira champidun. Anpata nimarlia tum lapen teacher tum pen rusit kachibongta padupon. Adun tu student atum pen sitame rusit kachibong lapen langmesen kilun kekan paklangpon. Lason thak thaksi non kevangjianing kan sitame misen pen talon pon jibusi principal Narayan Chetri pen nangthandun. Matre Vidya Academy School along First Foundation Day lapen Karlitang Kajerong Hangpi pre-Christmas celebration ajay mek misen mi at pen pachun pon. Silunizan pen Dhorom Terang Arbianglong TV9 News. Academy School abang sepini First Foundation Day alam tiap bata. Kedamtang ningkan suruhinira ingkorahini 2022 ningkan Desember cekot tarik 4 ni Matre Academy Bidaloy labang so school kecing si labang so pangceng ye pantu cingwa cing sai ponsi labang so school pantu pangceng polo labang so pena pinia na bangke dampa mang peningkan si anak coklo ningkan si ke cok pen labang so tum ningarong mati mesen kan labang so school itu labang so school mesen pen pacun bang thek po si nili tu mihin pen pini media ko te ramhan kecing tu ngala halo je Matre Academy School labang so school lake ronga gora ingle ngarong sidi ponlo labang so school hi committee hi pen tu kecing ngila halo tebanglang aningkan lapan tebanglang apor ansu se labang so school ke baprang ko theki pacun tu pon theki apang tebok tere ronga sar pentang lok deopani angkang ke doara kapan karbiang long rat tapi nang cerap dun pen labang school kapan tang ko di pantai